Uze kwami uNkosi uMfukazulu umntwana mntwana bekubaleke kangakanani mhlawumbe ukuza la kaMakhutha Mfowethu njengoba wazi ukuthi sikwi-program yazwe lonke sibiziwe la kwaMakhutha kwathiwa kunamaphoyisa nabafowethu abafuna ukuvimba umsebenzi omuhle ongaka usisi Jacinth ophakela umsitho ongizwe ebese bewuhlanganisile athi amaphoyisa uma ngabe betshela umphakathi athi cha abantu bofika banazo imvume zokuthi ezizona zona asithuki ke emaphoyiseni mangabe ethi banezimvume laba bantu ngoba kuyabaluleka nalapha nakuyi-march and march ikhona incwadi i-march and march eyibhalile umqingo esawuthumela kuhulumeni okushoyo ukuthi kwayiwona amaphoyisa adinga ukuthi engathi angafundiseka khumbula-ke iphoyisa liqashwa ngomatric manje asazi noma i-training ukuthi libheka amaphepha ukuthi ayimvume noma ayiwona wona na linayo leyo training la esikhona kukhona ukuthi sinenzondo yamakwerekwere noma sinenzondo yama-foreigner cha salokhu ubeke eceleni la silwela ukuthi umuntu omnyama isho noma ngithi wase-South Africa waseZimbabwe owakephi ablosome mangabe kuyigama eli-right lelo ablosome ezweni lakhe ya kube ukuthi uma etravela uma ephuma ezweni lakhe uyayazi into ayiphumelayo aphinda abuyele futhi anethezeke so akhona ukuthi la sinenzondo yabantu bokufika cha but sithi umuntu omnyama wase-Afrika akablosome mntwana uphume ebukhosini umbuzo wami wokugcina lo isilo samabandla sivuke ngendaba ezithi simkhombe eminyango indunankulu umfundisi Thulasizwe kutheni ukuphawula kwa wemfowethu uyabona kuleyo ibhlungu ishaya la enhlizweni ngoba izwe lilana nje namhlanje ukuthi osisi badayise ngezinqa abafowethu badayise ngokuthi bebheme beshukela izinto lophawudo omhlophe okuthiwa cocaine banikezwa bonke lobutshwala lobusuka le ko Belgium Stella in izwe lilana nje ngayo leyo nto so mina mfowethu ngiyangibuke nje umfowethu uMisizulu mangabe ekhuluma ukuthi ingazi ukuthi bayam set up ngazo sonke isikhathi ngazi ukuthi bamdlulisa ku powder ngazi ukuthi nje kunedakamizwa suke mhlambe edlile ngiyacabangela angisho ngoba izinto ezivela yilokhu ivela ubafo angikholwa ukuthi usuke ekhuluma okusemqondweni wakhe ngiyacabanga ukuthi usuke sedlule kokunye so namhlanje ke makuthi sekwenzeka ukuthi ngingathola ukuthi ubafo nje mhlambe uyivukele wayishayela into ayishayela yona wavuka washo something so ke kodwa ke angazi bengakasizwa leso statement ungathola futhi ukuthi ukhumbule we-Durban Network ukuthi akukhona okokuqala undunankulu ubaba uThulasizwe eshukunyiswa esikhundleni ke washukunyiswa kwase wathi hayi useyongena lapha nakulokhu mhlambe singaze sizwe into enjalo kodwa ke into mina engikhalelayo ukuthi uba lokhu uzumfowethu uMisuzulu ayikho consistency when it comes to impilo yakhe uma singezwanga ngokusanokroyana okumdidisayo sibona sekuvela iStella naso eseyithuka ondlunkulu lapha kuyadabukisa izwe lilana nje yidakamizwa utshwala nezinqeke kosisi uze uthi uzofaka u5 million nje uwathole kanjani amaphepha uxoshwa yini ezweni lakho asibaleke izathu abayishoyo kunezimpi ezweni kuukuthi ezweni sibalekela ukuthi ezweni uthi umthetho we-immigration ngingalitshela ke ngomthetho we-United Nations uthi mangabe ubaleka ezweni lakho ubalekela kwamakhelwane ngakwazi ukuthi isho noma kuthiwa no5 million noma no50 million usuwele eBangladesh ugibela ibhano uyuzela bese uthi ngoba nakho no5 million uzovula ispaza shop i-tuck shop okwalabo abantu babonayo labaseNingizimu Afrika kunjalo nje mfowethu mhlawumbe ngakube kufanele baqhubeke nabantu balaleli idea yokuthi amazwe ase-Afrika abanceda ngesikhathi se-apartheid because bonile isikhathi esiningi bekuveza lokho mabexoxa kuyiqiniso limsula lo amazwe ase-Afrika anceda i-South Africa ngeyithuku ze-apartheid ngendlela mangabe besuka obabamkhulu la noma omalume no auntie no gogo beya ko Lusaka beya ko Angola beya ko Cuba beya ko Russia kwakusuka lento okuthiwa i-manuscript ukuthi kunama guerrilla awu20 azosuka eLusaka ayekhashwa kwakune underground force eyayibakhapha ibabeka emngceleni kube khona abanye ababamukelayo uma kuwukuthi
sifuna ukusebenzisa leyo system asinayo inkinga abakhashwe ngale ko Somalia ko Ethiopia bebabeka emngceleni thina sizobe sesibamukela but sobe sazi ukuthi siyini sizathu sabo sokuthi beze la sobe sifuna futhi sazi ukuthi njoba beza la bazohlalaphi bazothi uma beza la sazi ukuthi ubani igama ubani isibongo njengoba nathi sasenza mangabe siya ku Lusaka siya ku Angola kwakuhamba abantu benamagama ababuye benamagama babehambe kwazi ukuthi bayohlalaphi bayokwenzani kanjalo futhi manje sebebuya so nama foreigners la eSouth Africa bayikho inkinga aweze sazi ukuthi ahlalaphi angobani aphinde futhi abuyele emakubo alikho nje iphutha lapho igama laMandela like laqhamuka kakhulu abantu bekhala ngokuthi silala sikhona it because of uMandela thina uPaula kwakho uyazi mfethu mina ngihamba amazwe ngamazwe emasontweni amathathu adlule bengise take ngigibele iskebe ngasayila ngithi ngiye eGaza la umwazi eGaza eMiddle East ngenxa yokuthi wathi uMandela eshiya ngo1997 washiya nombiko othi njengoba ubona ngigqoke iskipa sePalestine wathi iPalestine ngeke ize ikhululeke uma ngabe ngeke thina sikhululeke eSouth Africans iPalestine ingakakhululeki yileyo nto ke mfethu uma ngabe ukuzokubona inkululeko eSouth Africa ayiphelele uma iPalestine ingakakhululeki iqiniso mfethu injalo nje uqinisile kodwa ke ayithi ke lento ke manje si ama South Africans sine responsibility yokuthi senze sure ukuthi zonke ezinye izizwe zikhululekile uMandela thina wasivezela indlela njengoba noSisi Jacinta Enzile benophakela umthakathi akusho ukuthi uma sisebenzile la baphelelwa khona amandla bona noma sebebekile induku ebandla bese siyabasola ukuthi hayi bahamba halfway uMandela wahamba halfway uyasa Arafat wahamba halfway so akusho ukuthi thina sesisela singaqhubeki nendlela uMandela wawenza ama compromises aye logical ngaleso sikhathi futhi they made sense ngaleso sikhathi but akushongo lokho ukuthi sekuphela kwendlela kanjalo ngifike ngisho same thing ePalestine eJerusalem ngifike ngibatshela ngithi uyasa Arafat naye wahamba ibanga thizeni wayibeka induku ebandla bese kusele kunina ke niyitsha yasePalestine ukuthi niyikhulule nini but South Africans are saying uMandela is a sellout abathengisa during eCodesa time thina Paula kuyiqiniso lokho njengoba ngisho nje ukuthi wayedayisa ngaleso sikhathi okwakufanele ukuthi udayise ngakho ngoba wayefuna okunye khona wayekufuna kwakumele ukuthi adayise okunye namanje njengoba nisola nje lokhu nisola ukuthi uphakela umsakazi nongizwe badayisa umzabalazo kumele ukuthi vele kube khona abakwenzayo ukuze okunye kuzolunga abanye nabanye ke bese bayaqhubeka kanjalo umzabalazo mfethu kuba nama compromises mangabe ukuthi you calling it a sell out ukuthi uMandela wadayisa it's fine we can label him all names but walahamba ibanga kanjalo njengoba nathi silihamba ibanga khona la isiyosoleka khona ngelinye ilanga kuthiwa hayi nadayisa lapha ya